annual conference bangno ma homei lia ei la hamna ei program into mangin conference hom tu ding bul masala ka upa ro am bul ta mangdingin am feel ko ole hukum unsam di lesson kali sai pai pastor bel na pang department inform koi dina mang dinga parang ramai ka rumai le local ma pang mai le kusum lai ang inform koi mang dinga inform se ku hai ko masa ela pai su krista ngin re ngin sibai rosa ai tu pui sang sang ai ta ngai ri pi mung pat sang son pasai ek kom se la inom dan tu krista tan chin tha le mo ko se chong chun nang ni hum kanin in ko ma in no lang kom daral hun kata ngi katin dongel hun kata tan chin tha ring tu tan tu tak ha tak samin inum ti in chan chin lo te kate la pa tu tak ai chan sawa are man so pe se le hukum sam dire som tali na pang inform koi sai pai pastor bill in natninga programa loum sai pai mission bank un le mu ta lalpa le koi tunga e program hai har sanai humlawa bulan tran ya ayum the masane to tin ro pin cham se la in kom kui he sim tu hai le mang tu hai ko vin grau man som na ei chama lo ta in kom kui ei mang lo te ding in te har san le boi le kom Tang le ko na dal kun boi ku lo ai kun to chen lo ta ei ma zo thina ding pa le na pa le tarao thik ding ding ko ke sa hom ane le ei benar nam te te Evangelical Free Church of India the fourth annual conference now Council School Department, Sai-Pai Pastor Bill, Policy Presbytery Mizoram, Tukui Nundangon, Philippi Bungkasang Som Pasari, Amun, Mission Bank, Sai-Pai, Ahun, Dari Million Pagwaniru, October, Sami Lesson, Bali, Patilko Matong Kaina, Mahina se patel ke kim to de lalpa re mai kan ke ro ni kun na de sin la ko kan re ro na ai na in mal so ma oi zan sa ni le so pali sai pai pastor ve na bong ko pui mun le hun linga ka ne ro lalpa har sa la pa dang le ko na e kom da tum su boy tu lo wa Abulai rantia dengan ini mitroya chikan ritin rogu lo kam dia. Mitroya hari ini pakin lo putren kan ritse. Mai pudal pa in kompu hinal komsite te umplan komin. Nama thul na hai rosekin in potlam tingin lalpa unkan hai mangne kan ka. Selein hikan mang sungin boy na le har satadang tang chim boy te chu tam tak la lang in lal pa bengin so now pang hai pom dam no hitlang har san na um te la kan lang in bengin kain ko pui
Darau le taksa marso matam donga pin thengin. Darau le milal pai ko hai ko le kum kuin. Garin kon puisu ko nai pilko te na batra kuin. San go ne tu hai ko min an san go hai hu ka ho meeting san lal pa sam kuin. Kan hun hai bulan ka to san pilko te na. Darau thing di ma lal pa mi o pa kum kuin ding sin. Kan lal pa isu mi pu ro ku ya kan na se. Amen. Ini kebun ke